Pa recimo bio je onaj ministar Vrdoljak, pa je tjerao ljude da uvode one razdjelnike na radijatore, rekao da je to obaveza Europske unije, kasnije se ispostavilo da nije. I da to DORH nije bio zainteresiran da postavi neko pitanje. Zašto? Recimo, isti taj ministar je dan prije isteka roka, nešto što je bilo oko ovih subvencija za vjetroelektrane, ja mislim, unutar računa koje su postavljali. Dan prije isteka je uspio progurati tu jednu zakonsku odredbu da se, ne znam, na računu za električnu energiju uzima jedan postotak za te obnovljive izvore energije. Gunja, kad je ministrica tadašnja imala jedan čudan cjenik oko toga, ili sjetimo se oni dubrovački hoteli koji su bili prodani za 5 milijuna, bili su procijenjeni za 308, dakle sve su to bili ministri iz vremena ili Račanov ili Milanovića vlade. Mogu ja reći da Hrvatsko državno odvjetništvo zastupa interese četništva u Hrvatskoj, ne da neko pokaže na njih, pa onda udara na onoga koji to pokazao. Dakle, eto, ja tu vidim u tom državnom odvjetništvu jednu političku pristranost. Evo, kako biste vi to ocijenili? Naravno da postoji ta mogućnost